بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ طول صفتنا دا خدای و دا ربوبیت خاص اللہ لرزیم دا ذات تے پیدا کری اسمان نظم کا اجوکڑی پیارے اورنام ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیان دا کافر خلق دقل لفظران و خلق برابرین هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صلى ذات ساس پیدائش شروع کرے دخٹونا جائے مقرکڑی ساس پارا نیٹا دفنا ایو نیٹا چی مقرر دا دا شولو دا پارا غفقات دا ناصر دا علم دے دری خبر شویدان و قضاء جلن کی اجل الموت مراد ہمیشہ و نہیں جون دے برے مریبا اگر قضاء دا اللہ فیصلہ رابل اجل مسمن دا اجل نبل شان دے دید قیامت ہوئی مسمن مانی دا اغم مقرر دا اللہ صرف الوحی محفوظ کے عندو خاص دا اللہ صرف علم کے نبل چاہتا علم نشترے جا سجد سمان تم تمسرون بیا تاسو شک ویدا غب توحید و قدرتنو کے وهو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون دریم دلیل خاص اللہ تعالی تصرف کو ان کے پاس مانو بزمت کی تو پوئے دریم پپٹ خبر استاذ و پکارو عالم نے فراغ عملون چتا سے کوئے اور نراجی دے خلق تا سنخادن خود رب دینا مگر دیری آئے نمخڑا ان کی اعراف کی دائیول کا فقد کذبوا بالحق لما جاءهم اور بصیرو رضائے پسی عمل ہر کل شیراز اکیلو یقیناً دی تقدیبم کرے دا حق کل حق دیل راغلے کیونکہ مخ کی خلق اندہ سے دیر تیر شروع فصوف یاتی من باو ما کانون بھی یستہزئون یستہزئون دلیل سے پدی بانے چی پدی تقدیب پسی دی جائے استحضاء گئیم یا ٹوکی شروع زرد را بشیدی تعذابون دائے چیدی اغی پورے ٹوکی کولیم علم یراو کم احلقنا من قبل من قرن مکناؤں فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتهم فاحلقناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرننا آخرین زرد پدی عذابون راشی دیم گا سے میرا شاہ زابرا ذکر ایک اس تخلیف دنیاوی ذکر کی اور تخلیف دنیاوی کی دری انعامات اور دری حالات یا دری آخل کو بانے دری انعامات اللہ کری اور مکناؤں بلے ارسلنا السماء بلے جعلنا انہار تمکین ورکڑے دیر مکاننا تعمیرات آبادے منگائی لزین ورکو پر ازمکہ کے تمرا شتا سلم نریدر کری علی گلو منگا باراننا پائی بانی پر لبسے اچھلولی منگا نہرنا شبائی دلبلان دے زبنگلو دائی نو ہلاکر المنگائی لرا پسبل گناہن دائی اور پیدا کرمگا دائی نرسو پیڑائی نورے ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین سرولی گمگا پتا بانی یوغن کتاب و کاغذنوں کے نقصے
خامخواہ لگی رائے کتاب سر لاسن دلیم وہی بادا کافران نہ دا مگر جادو دے افکاران وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون اوائی دا خلق ولی نشی نازل ازلے پدی نبی باندے ملک کمگا نازل کو یو ملک خامخا فیصلہ بوشی ذکار رحلاکت دئی بیا بدینا محلت نشی ورکے رہے ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون اکو گردومگا دی نبی در ملک خامخا گزولے بمگا دلرا پشکل سری خامخا شک براو سے پدیبانے چوسی بچکی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یقیناً ٹوکے کڑی بڑے رسولان پورستان مکے نازل چوبائے کسان بانی سے ٹوکے کولے پیغمبران بورے عذاب داغی چلی پائے پورے استہزاء کولا